Yang belum bisa sisen guys, jangan di channel yang saya bahaya support ketela shalom. Baik kita yang kami cina terus niang yuk san niang gini ini tay đều có ngủ sao ông hai nó có ngủ tay đẹp sum kre đẹp sakit kata teliwana kamaman kata nang ito saja ha orang em lagi umpam dia sai thật cầm tâm này phải chịu đội lệ rau cái này cái đội mju rau mju ye có cắt tép tít đây rau phải có chắc này cầm cút nem đây hào new brand đây em slap gì hào new nem đây slap làm em lại đuna ini dah mju rau ini ini yo bagat teh cedak rau yuk sia ari teh napok penyui pi em hi thao man kam ni le sa ta mun how news nem te hai chini liang te da warau re sa slap lam em lại da rau yo pi em dari sini rau buat cedak yo ya siapa mau izin kerjaan yang pi ye cucu open mi video di wa YouTube pi kini man chachenong ima kate to ma chachenong te support one parlok bapak ya kan ini video siapa ham tamra subscribe like and share saya perlu yang pi gak titimun dia yang pi gajing support mah pak yu pi kam ni ke sai kamu man kata to ke saja ha tapi komen man chachnong yang pi kam nu mon liang ke ichling ida pat te petit te kam ni ke saja ha hai nó yo cái perliur ini tak melat piu lai hey tay ngam ngu melat de lai ni hey a bagat jalan mat paralog em ga advice nào con lại sarong muklam dan klam dengan mah te gani to ga advice yagi kam chula yagi khanro yagi lok ki jor ki paralog inu par wala par pite hampir sab ai par pi kra ki ite chimnit yang pila dang man gi ga nuksa ya ka pateng kam gini yo ki hawla par gi chana gini tep sniang ya yup san sniang neten jingri sniang dang am jingmi khajak khaju dang yi support ya ka family te siap ha ham pensep aya ka porma ni bha kan ni kesni re dayu i kam nu jaga perthai te niling nyunga dai te ya step masuk ke menu viewer gi subscriber nyunga kam jula ya ki subscribe siapa subscribe nama ada kajian dan ruje kita ada mau jual macam ini dulu warna ini a few moments later macam ni
kata ada portal training ni em lang ini nga pencai không hai nó cái ini thao training ni peneliti gimana sah ang usar itu dang wan gimana lagi SDO teh ini ke